Vatrogasno vozilo, 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 vatrogasno vozilo, vozi se kroz grad. Sedimo u vozilu, vatrogasnom vozilu, sedimo u vozilu, baš je super sad. Koji zvuk sad čujemo? Pip, 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 pip. Koji zvuk sad čujemo? Ui, 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 ui. Želim da vozim vozilo, vatrogasno vozilo, želim da vozim vozilo, hajdemo svi sad. Vatrogasna vozila su veoma velika, vatrogasna vozila voze se kroz grad. Ja danas nosit ću vatrogasnu odeću, vatrogasnu odeću, nosit ću je sad. Koji zvuk sad čujemo? Pip, 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 pip. Koji zvuk sad čujemo? Ui, 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 ui. Izađi iz vozila, zgrabi crevo, uzmi crevo brže i prskaj vodu svu. Prskaj, prskaj, prskaj. Koji zvuk sad čujemo?